hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye maze duhanagura amarira twaririye muri simbi nibwiye yuko nz'urukundo ariko Yesu mu buzima yambereye isiguro yako mbega uko rukundo mbega izo mbabazi yangiriye nabibereye nyemerera ndakubwire jizijuteme nabibwiye benshi baramemukira nguhaye umutima ugatse nawuhaye benshi barawujanjagura Moses uli kolo kolo Jendu wawe na uruwange Moses uli kolo kolo Ngewe nawe nigushika forever Forever nigushika forever Ndi hano ku birenge vyawe inyotewe Saka kukumva umbwira nkandunganiriza none mbanda none uramaramaye none ko bikunaniye nkunda cyane bino bihe vyanje nawe nkunda cyane uyu mwanya noca nkwica bro urafite ikivuga sasa hapa ari kubukina comedy usanzwe urimba mu rusenge mbo mu bisanzwe je ugira ntangure no gukina comedy kwanza nari sanzwe ndi muririmbye muri eglise muri eglise ni hamwe nyene usanga ibintu birinda kwivangatiranya comedy yaje aruko je sanzwe ndi muririmbye muri eglise kandi narabikomeje nkina comedy ndi no muririmbye gusa nyene nasanze imigeri ibiri idatereka cabisaba yuko mitamwe kimwe cambanza guhagarika kuririmba cambanza kwinjira kwanza mu mwuga kabisa umaze kuba uzi kufise talent yo kuririmba why not utavuga ati ko giye kuraba hari abantu benshi babikora Alvella arakina movie akongera karimba na gospel hari benshi bari bakina ama movie bakongera bakarimba ama gospel why not nibo ufise impano yo kuririmba utokina comedy hama ukongera ukaririmba Dramati urakunda Dramati ndamukunda tu urakunda Dramati ndazikunda urakunda Dramati Tirimbo ziwe urakunda Dramati ndazikunda nago waje urakunda Dramati ntamukunda akonde indirimbo ziwe we indirimbo ziwe oya none wokunda indirimbo z'umuntu utamukunda biba uzavyumva hose usuza uzukondi abagusaza uzajya ubiyama uko nyene ko magaze uzadirica ananana wow it's very good bandanya kumenga ndayibagiye bandanya ate nawe fungaraje cyo kizima yaririmbye ubona umunota ushimira ari n'ibimesha ibiri inyuma I need you to understand if I let you down sikutarire poyange uri mwiza sha kandi tuva hamwe Dramati muva hamwe Muyinga uri umunyamuyinga Dramati muva hamwe imuyinga waramuona kiri muyinga yase namubona narabimenye kariya uramenye gusa ko avi muyinga muhe wo mubwira ikintu Dramati nk'indirimbo ya Alvella ndibuka nari nakoze examen hano yari yananiye rero sasa nyine numva nihebye ati hakabaye nananiwe sasa canumviriza ijya ndirimbo ngo yarabimenye suko warize cyane
nyine yarandemesheje ndumva ko Imana byose ishoboye kubikora ndumva ko nshobora gutera iyindi ntambwe nkongera nkagerageza ubundi busha niyo mpamvu rero mvuga ati umuntu wese bikunda yo bikunda kubera ko birashobora kukuremesha uri mu ngorane. Eka kuri micro ya Loy TV where is the gentleman call like na comment kugira ngo uzabona professional interview uzurahabwa update news kuri kamera uri kumena effect curve ni watuma image uyibona imeze fresh sana ari watuma sound uyumva imeze neza cyane by the way ndakusenze ko je kumva kuri micro ishopo radio so promoter wose mu ata papa na mwana kugira beho umwana habanza kubaho papa uno musi bwa Loy TV urako ndi kumwe n'umujene kumwe n'umwigeme nkaba ndi kumwe nk'umusore azwi izina rya TMG benshi muzi nk'umukomedie kuva muri za Eliko TV kuva kwa Mr Ivis novuga neza yuko abamuzi benshi bamuzi nk'umukomedie ariko uno munsi ndaza kukwereka iyindi mpano afise wowe utaruzi iruhande yiwe ndi kumwe n'umwana w'umwigeme by the way sister Sali ko bien ko sala umeze neza amakuru umeze ndashaka ndamukize kwanza abakozi ba Loy TV ndabaramukije cyane abwiye ati mumeze bien umeze neza. By the way you look so good uraberewe sana bakuzi ba Loy TV urako yambaye yo ni kanzu agakanzu ka kigitenge umva ni mico y'ikirundi by the way urako mu mutwe yakoresheje utuntu tuboro batwita gute ni boucle naka boucle by the way urako aberewe sana you look so good. Thank you kabisa so much. Yes TMG ntami we nta micro tuguha mane talk TMG wagwa yeah kamkao umujama rero mu minsi yeze twarakoze ikiganiro yarahejeje amashuri bro meze neza meze fresh mushomeri meze fresh washaka kumakaze no ubu yambwiye ngo zoze ndamwita umushomeri meze neza ndabwiza abakunzi ba Loy TV by abakunzi ba Loy TV ewan ndabaramukije cyane respect sana Sali Comment ça va? Ça va bien, ça va, merci bien. Ushaka kubwira umuntu ati uvuye he mu gifaransa uvuga ngo umvise utangoye kumpinza yahejeje amashuri ngo n'umushomeri ushatse kubwira umuntu ati uvuye he mu gifaransa gazi kuvuga abantu bose bahejeje amashuri ngo babazi indimi tiva u none no giye mu gifaransa comment allez-vous urakekeranya comment allez-vous umva nashizemwe na prononciation washizemwe ni comment allez-vous comment kutemera ko ndo mu diplômé none comment allez-vous bro ayo gasize prononciation yes uno musi rero benshi bakuze nk'umukomedie ariko asanzwe se n'impano yo kuririmba by the way umwigeme turi kumwe hajya muraza kumenya sister tukiri ngaho nyene usanzwe uririmba injyana ya gospel yego watangiye ryari kuririmba umudiho wa gospel haragiye gusa sikini yego kubera kwese mo kurimba gospel kuko ugiye kuri abana babigeme benshi baba bashaka success baba bashaka baba star bamenyekane bavugwe aho baje muri za Sekira music why not wahisemo kuririmba gospel nakuze ndabikunda wakuze ukunda kurimba gospel yego papa we ni umupasteur umusenzi bisanzwe arinjira so iyo ukoremba mu rusengero uba wumva umeze gute uba wumva umerewe gute like uba wumva uri wewe nde mba numva ntazi nyine gusa mba numva ndyohewe cyane ni kuvuga kuba mu rusengero birakunezera cyane by the way yego kabisa turi ngaho nyene ndashaka baririmbane na TMG ndamufatire micro ndashaka muririmbane na TMG kugira ngo nababwiye ko nza kubumvisha iyindi mpano mutari mugi kuri TMG inyuma kuba ari umukomedie arafise kandi gatala ku bwenge bro ko tayari none urenda gukekera okay twende sasa ushaka ndakwemeza mujyane muririmbane mwese usa nontwenge mikrofone irikiraka jewe nta kibazo ndabibona ko irikiraka kandi ntabwo bamfise okay muririmbane rero
sasa bizaba ntangurire kuko niwe muririmbyikazi ntangurire hama ninjira sasa sister mutangurire hama yinjira hariho igihe kizagera none kuduciramwo cyane murimbe cyane sawa kumbe twijyatemji by the way na kimwe twende sasa hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye maze duhanagura amarira twaririye muri simbi yindi none ni kunguvu twe niturenzaho oya none iyo twaririmbye sindirimbo turi mu gakiza oya naco agakiza kamamwo turi mu gakiza sister twongereye one ntiwadusabye kuririmba je nagiye mu bandanye ujayo rero bankesisa twahejeje wari wadusavye indirimbo twaririmbana yego nayo kuririmba sawa nari nuzuye ibyishimo nibaza ngo naguyeko ariko sanga ibyo je narindimwo rwari urupfu nono nibwiye yuko nz'urukundo ariko yasuma ubuzima yambereye isiguro yago mbega urwo rukundo mbega izo mbabazi yangiriye nabibereye nyemerera ndakubwire jizijuteme nabibwiye benshi baramemukira nguhaye umutima ugatse nawuhaye benshi barawujanjagura Moses uli kolo kolo Jendu wawe na uruwange Moses uli kolo kolo Ngewe nawe nigushika forever Forever nigushika forever Wow amashina yiwe wagwana Yesa kuzi ba Roy TV ariko hari utuntu avuze mu ndirimbo ngo wabwiye beshi joteme egereza micro ngo wabwiye beshi joteme yego bakabara baramemukira harimo bande rero TMG asiya TMG umubwiye TMG ko mukunda araguhemukira ya si TMG harabo wabwiye kuba kuda baraguhemukira birashika umuntu kamubwira nyene ko mukunda mugasanga aguhemukira ariko Imana yonyene nayiguhemukira ababwiye ko ukunda bakaguhemukira ni bangahe ako tukabike ni bangahe ya ni kwivuga iyo ndirimbo ni bangahe hari uwo mvugiye basi umucuti wanje we ni wivugiye umucuti we byagenze gute yarahuye n'akabazo nyene ko guhemukirwa yahemukiye mu bwoko bwa gute yahemukiye mu bwoko bwa gute nyene no kundana n'umuntu ndashaka kuduha ka histoire gatoya bad kugira ngo abantu ko badukurikirana nabo wahuye nako kantu yumve ko bibaho by the way inshuti yawe yahemukiwe gute cyahigwe nyene yakunze umuhungu meya muhungu yaramucitinga yaramuci inyuma biramaze gushika naho gaciye bakaguca inyuma jewe ndavuze ko tukabike kabisa sasa rero hari indirimbo waririmbye irimo amajambo meza by the way ariko TMG masubire kwa TMG gatoya none je no mbona aho ndaja kutazi kuririmba man sinzi kuririmba bijyanagize niwe wabigize ryaje kumenga ntiriba nigigeke ari jajwi cyatse kuvuga ko ari ririmba wenyene twumve ndirimbe jenye bro kandi urampinga ririmba wenyene twumve nawe uraza kuririmba ahubwo ntuzinyemye ashatse nya mikro irakije ngiye ririmba wenyene sasa kane yemerega umuntu yazi ikintu ntakekeranya twende sasa yatabawe n'ujya mwigeme ari ku ruhande twende sasa kandi nk'ubu kubera wumvise twaririmbanye tuvuga ati sinyaye twemeze rero uri wenyene
Ntuzinye mikro ngo ntibyumvika. ko irakije Okay. genda gukubitira Okay, twende. yakije Twende sasa. ndi hano ku birenge vyawe inyotewe shaka kukumva umbwira nkandunganiriza none mbanda None uramaramaye none ko bikunaniye. nkunda cyane bino bihe vyanje nawe nkunda cyane uyu mwanya noca nkwica bro urafite ikivuga Sasa hapa ari kubukina comedy. Usanzwe urimba mu rusenge. mbo mu bisanzwe jewe ugira ntangure no gukina comedy kwanza nari sanzwe ndi muririmbyi Muri eglise. muri eglise ni hamwe nyene usanga ibintu birinda kwivangatiranya comedy yaje aruko je sanzwe ndi muririmbyi muri eglise kandi narabikomeje nkina comedy ndi no muririmbyi gusa nyene nasanze imigeri ibiri idatereka cabisaba yuko mitamwo kimwe cambanza guhagarika kuririmba cambanza kwinjira kwanza mu mwuga ya Kabisa. Umaze kuba uzi kuse talent yo kuririmba, why not utavuga ati ko giye kuraba hari abantu benshi babikora. Alvera arakina movie akongera karimba na gospel, hari benshi bari bakina ama movie bakongera bakarimba ama gospel. Why not nibo fsimano yo kuririmba utokina comedy hama ukongera ukaririmba. bo ni ibintu bigoye cyane kubera bisaba ubufise umwanya ukwiye kuko gukina comedy unaririmba bro biragoye kuko comedy twe usanga nk'ubu dusohora ku munsi kugira uzohora nke wa mwanya wo kwama mu studio uca usanga bigoye kandi nk'ubu kubera narindi mu bintu vy'amaskuru uca usanga bigoye gusa nk'ubu ko amaskuru aheze ndashobora kubatamwo nk'agasonge kumutse kubera uburumu diploma nabundo nenyene kukavuga nabi kavuga ugashimangire ndi mu diplome ariko warozi ko mwishuri ngo yatirisha biramusi unasikia wavyumvise jeje nyene unamubonye hora ko ahubwo mana ahubwo ubona heje ishure gute nkakurya imana nyene yikorera akantu kayo nawe waratangiye kubona heje amashuri cyane umva ko ari bitangaje twese twaratangaye urumva ushatse kuvuga yuko ari imana yanderibeye cyane je ni imana yanderibeye ahubwo iyo ndirimbo warukiye kuyikora ushima imana oya je gushimira imana ndayishimira kandi ni imana irabiye wowe ni wari kumenya d'abord sinari kumenya namenye ntabimerita cyane exeta nayiko zere ntabimerita je narababwiye exeta kazoronka na 10% di hano rega naho noronka 5% nayo nakoreye nizo 5% ikibazo uzozironka je nzozironka kuko ndizeye kuvyo nakoze wowe wambwiye ko wageze kwikopi ubona abazungu ayo nayo yavuye abazungu bakayangana narababonye kweli ova izo 5% zizomba oya imana irikorera ibintu vyayo je ndazi mu bintu nanditse naho nabo yarega abazungu sinababonye ku makopi yose oya kukopi zimwe ni abo bazungu nimba nababonye kuri mate kubera mate je sinjyako nimba nababonye kuri mate bisigura ko yandi makuru na yakubise kabisa umwigeme wacu ari ku ruhande rwo hirya dusubire iwiwe gatoya ndashaka ubwire iyo bavuze gospel cyangwa se indirimbo mpimbazamana nk'umuririmbyikazi uririmba gospel utahura iki bavuze indirimbo mpimbazamana iyo bavuze indirimbo mpimbazamana nk'umuririmbyi wa gospel bavuze indirimbo mpimbazamana utahura iki basi ni indirimbo nk'umuntu nyene asanzwe akunda imana ziramuvana ahantu zikamushira ahandi cyangwa se hari indirimbo munaririmba nk'ufite ikibazo kanaka kigakemukira mu iyo ndirimbo basi ikakuremesha abaririmbyikazi benshi batangura baririmba indirimbo mpimbazamana ariko iyo bamaze gufatisha baca bahindura bakaja muri sekiro ugasanga babaye abasani canke nawe uri kuraca inzira akubwira ngo ejo mu myaka iri imbere tuzobone uri nka ba Mona Warda ba Bernice n'abandi benshi ba Mokens canke nawe niyo target ufise mu kurimba gospel ni gospel niyo target ufise mu kuririmba gospel
then wifuza gushika he by the way kure hashoboka kuri hashoboka mwijuru oya basi kuyindi ntambwe nini ariko bavuga ko mu mwana ata amafaranga ariyo ushaka kuba umubosi bavuga ngo mu mwana ngo nta mafaranga ari hari abantu uzavuga ngo umupaseri ngo akira ngo ntaba ngo asenga imana nibyo ko ngo umupaseri ngo asenga imana vya vrai ngo ntaronka amahera biravana no gutahura kwabo wewe mera ikibazo arayaronka mbwe yayakore uremera ko paseri aronka amahera arayaronka nyene bivuze ruko rero none paseri yoronka amahera yakuye yoronka amahera yakuye paseri ntahemba ntacyo abandi bayaronka bayakuye umuntu ntashobora kuba pasiteri akora yandi ma business oya nanjye sigurira ahantu pasiteri yokura amahera ahantu yo yakura azundikwira muri bibiliya agorobereza muri bibiliya bisanga nta pasiteri ngo yemerewe gukora kandi kazi yaho ivyare yaho vyanditse wobubitse ko bivuga ko pasiteri ari pasiteri tu wewe icambere ndabizi ntusenga nk'ivyo rero kubimbwira nta gitangaro ngo je ngo sinsenga wewe ntusenga niyo mpamvu ivyo uriko urabimbwira ndabitahura temujije sinsenga usengera bisiriko je nasenga bisiriko nasenga nyimba usengera kwa zebi kwa zebi yare nkunga ivyo bimbwiye no vyemera usengera kwa zebi usengera jewe romo islam oya jende mu kiristo naye nkubu ndanje apana mukata ndabaye hotel mujije adasenga ndashaka udusengere ndabasengera oya gusenga tora mikro udusengere mwakoze ivyahibiye je nakoze icyaha no mu sense aco umutwaro ntuye wotuma ndagusengera no uwe ndafise ibyaha nifuza ko mbabarirwa nsenga ubu ivyo vyaho bigira kubera umbonye oya bro siyo fresh jewe uri kurampingisha je ndashaka usengere tora mikro wewe yaba utari kurampingisha nago gupingisha gusa kubera uri kurampingisha gupingisha tora mikro basi udusabire umugisha wewe usanzwe mpingisha tora mikro ndayitwale tubandanye kiganiro we bandanye umbaza mikro si uyifise batuze kurangira udusengere ndabasengera mu izina rya Yesu Imana Yesu izina ry'Imana Yesu niwe Mana izina rya Yesu amina izina ry'Imana amen tora no bro ntiharagera rindi tuze kurangira udusengere si itegeko n'igisabo ni itegeko gusenga Imana ni itegeko ego gusenga Imana ni itegeko mugapana we gucumbwira ngo ni itegeko kuri wewe n'igisabo kandi rero sinsenga okay ndabigusaba ndabigusaba sindiko ndagusengera rero kubera kavyutse oya ni kubera wampingishije basi mbwire ujya mu sister gusaba dusengere we ni muvugana ne mikro na ifisi musaba dusengere ni umusaba mubwira dusengere ni umubwira na dusengere tebye dusengere tego none naho bwati kirazira gukora igikorwa cy'Imana none gutumuririmbyi yo baririmba atazi gusenga sava why not umuririmbyi yo ririmba akanandirwa no gusenga imbere ya kamera sawa nanje nakubajije nsengera iki ibyaha byacu ibyaha byanyu uciye umunyabyaha kubera umboye yaba kuko no muri biya biravuga ko no mwijuru umumarayika wa mbere acumura inshuro zingahe 12 we ntusenga we ubwo bazatwebwereke gutomboza okay nakwaje zingahe urazi oya rega bibiri yiriho mugabo nitwoyimenya yose temji nirihe somo uzijya bibiliya ku umkimbarije nkuko ubungoyi umurongo nzi wo okay niyuhe murongo uzi wo muri bibiliya rega je target ubushaka kuvuga ca ndayimenya okay nuhe murongo uzi wo muri bibiliya nzi mirongo myinshi naho wombwira ati mbwira imirongo ijana yo muri bibiliya ngaha no yikubwira okay tubwire basi 10 ikiganiro cyo gihera ryari tuvuga aho giherera tuvuga umwe kare ne wambaje jum Yohana 3:16 kuko urukundo Imana yakunze abari mwese ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira uwo mwizera wese ntazapfe robi ariko azahabwa ubugingo bugira iki budashira oya sinbandanye rega we nusenga ngo numenya ko nahejeje canke natangu amabwirizwa ya bibiliya nanga amabwirizwa ya bibiliya nayo nibuka kandi naho bwate bibiliya sino imenya yose ibintu zini nako konyene nzi bibiliya oya sako konyene umurongo umwe gusa muri bibiliya yose ni wowe wansabye cyane navuze byo wansabye tubwire undi murongo ugira kabiri undi murongo ugira kabiri muri bibiliya ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingero bire y'Imana n'ubugingo budashira
bivuye je ahano gucana nkongera nkagucana nkasubira nkagucanira bro banda ingero y'icana urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira yanditse muri Bibiliya muri inde ni hajyanye ne muri Bibiliya umurongo wa kangahe byanditse muri ntaco uremera ko uwo murongo utabaho ushobora kuba utanaba urabaho sister we ntusenga umurongo ntubaho urabaho ibyagezwe Yohana ayo Wait. bro reka gucafuza Bibiliya sivyo reka gucafuza Bibiliya ivy'Imana babyo barabizi bro reka reka gucafuza ngo ivyagezwe Yohana ahubwo ivyahishuriwe Yohana ibyagezwe Yohana oya ibyo byanditswe Yohana nyimba ari muri rya dini ry'iwanyu nta bihari oya nta bihari ibyagezwe Yohana nta bihari hariho gusubira mu byagezwe si ibyagezwe Yohana nta bihari oya nabibaho gusubira mu byagezwe ngo byagezwe Yohana umurongo ntugenzane bibiri yizane ko umurongo ubaho ibyagezwe Yohana mu byagezwe Yohana iyo Bibiliya iri muri ya dini yihewe wo busengeramo muri Bibiliya nta murongo nta page y'ibyagezwe Yohana iba iyo Bibiliya ni mbari zishasha ziheruka gusohoka ntayiba oya oya nta page y'ibyagezwe Yohana ibaho muri Bibiliya niba iyo nawe iyo bari Freemason iyo bari Freemason niyo bari iby'Imana ntubaho wapi urisi nzane Bibiliya certain kiretse baba barahinduye bible Bande bahinduye? bande Bibiliya barazipirata ni bande bazipira barazipirata Bibiliya bande bazi narwe tubona zisohoka n'intuzi baba bazipirata nuhe mwigeme den nuhe muririmbyikazi ukunda muri gospel yo mu Burundi umuririmbyi nkunda nyene nkunda indirimbo ziba mu Burundi Alvella ndamukunda Alvella muhimbare yego nk'ubuhuye na Alvella byoca bigenda ndamaze kumubona gusa like muhuye nawe mukicarana nk'uko kicarana uko vyogenda co nomusaba turirimbana muririmba indirimbo na Alvella indirimbo mukore collab muje muri studio mukore indirimbo muri kumwe mukoze indirimbo na Alvella ukiyumva gute mimbara tu sasa mwambie muhimbaro nasikia mwambie sasa ndamubwiye ko ndamukunda mubwire neza reka ndaguha iminota 2 umubwire Alvella umuhe message ndamubwiye ko ndamukunda indirimbo ziwe ego Alvella ego kabisa ndazikunda tu muha kabisa no muha kabisa ro mukobwa bro umuri ubushobora kubura umutinganyi wewe ndakamuhaye basi sasa oya ko kwitama ahubwo ikintu gihari wewe mubwirire Alvella yuko amukunda hamara ivyo bindi navyo bazimenyanira Alvella muhimbare wavyumvise ngo aragukunda ashaka ko mukoranye indirimbo azoba ari bien kuri we by the way shabwo we wambeshe shawe ruzi kuririmba pe sinze kuririmba wanjanirane none ijya ndirimbo ndayisubire murega we isubire basi nibaguhe mikro nawe tujana turirimba nijya nyene ndi hano kubirenge byawe nyotewe nisaka kukumva yo umbwira werugiye kuririmba abana bakarya muri andunganiriza tubeshe ko uririmbye abana barira muri jewe sindirimba abana bakarira muri eglise ahubwo mba ndiko ndabahezagira menga nti wahezagira bro kubera cyandi imbere ya eglise mba ni serious bro nakuye ya madare deja n'uburaya nasobetse nambaye costume ariko iyo foto nta sindigera ndayibona newe ibona kutudase bisubira kutubesha oya je simbeshe ari nyimba mbeshi wewe simbeshi imbere y'Imana Imana niyo uzi kuri kwanje birashika ukaririmba Sekire birashika kumviza indirimbo z'abasani by the way ba Dramati ba D1 ndazumviriza niwe muririmbye ukunda cyane muri Sekire
abaririmbyi baririmba abaririmbyi barimba bo indirimbo mu Burundi bo mu Burundi by the way wa dukunda iby'iwacu nkunda Dramati urakunda Dramati ndamukunda tu urakunda Dramati ziwe ndazikunda urakunda Dramati indirimbo ziwe urakunda Dramati ndazikunda ntago waje urakunda Dramati ntamukunda akunda indirimbo ziwe we ndakunda indirimbo ziwe oya none wokunda indirimbo z'umuntu utamukunda biba urakunda Dramati ndakunda indirimbo z'ibikorwa byiwe tu urakunda Dramati akunda indirimbo ziwe reka ndakunda indirimbo ziwe kandi tuva hamwe Dramati muva hamwe Muyinga uri umunyamuyinga Dramati muva hamwe imuyinga waramubona ko iri muyinga oya sinamubona narabimenye ko ari yapfa uramenye gusa ko apfa imuyinga muhuye wamubwira iki nawe Dramati namuramutsa uwo muramutsa gute uwo muramutsa gute sopara n'umwanya niwe cyangwa n'ahantu undi bivanye n'aho mwoba muri uwo muramutsa gute ko namenyere namuramutsa amaboko mu ntoki woca uvuga gute naho niyo bayaheje namuramutsa ubu uca uvuga gute none umuntu muramukije uburenze woca uvuga ngo bite Dramati bibe bro bite bro wowe muramutsa gute kubera bitacitse gusa nyene nomuramutsa uwo muramutsa uvuga gute nobimenya ndahageze VP bro nobimenya namuramutsa VP bro sasa imbere ko turagiza kino kiganiro ndifuza kutanga message navuga kuri ba bantu bifuza kwakira ubutumwa cyangwa se ba bantu bakunda indirimbo mpimbazamana ba bantu bari mu mana namwe batari mu mana nk'umuntu urimba gospel ndifuza ko like ubaha message imbere ko turangiza kino kiganiro message ndabahaye nuko bo bikunda nkuko ndabikunda gusa nyene umuntu biravana n'icyo akunda gusa nyene bo bikunda kubera ko birafasha cyane mwanje byanamfashije nk'indirimbo ya Alvella ndibuka nari nakoze examen iri hano yari yananiye rero sasa nyine numva nihebye ati hakabaye nananiwe sasa cyane umviriza ijya ndirimbo ngo yarabimenye suko warize cyane nyine yarandemesheje ndumva ko Imana byose ishoboye kubikora ndumva ko nshobora gutera iyindi ntambwe nkongera nkagerageza ubundi busha niyo mpamvu rero mvuga ati umuntu wese bikunda yo bikunda kubera ko birashobora kukuremesha uri mu ngorane kabisa wazo kunda Dramati by the way kuba uramukunda muva hamwe nihe ndirimbo ya Dramati ukunda cyane indirimbo yiwe nkunda cyane ijya Temporize ingurube kosho ingurube kosho turirimbire basi indirimbo ya Dramati ukunda cyo turirimba ingurube kosho sanze ntayizi nawe ririmba iyuzi by the way ya Dramati ya ingurube niyo numvise okay ririmba kosho basi twari muri gospel ririmba kosho ya Dramati kugira by the way twumve ko muva hamwe bya bre turimbire indirimbo ya Dramati ngira ndamutangurire nawe acagire gusa ndayiririmbye nabi jewe nababwiye ndi mu gospel nkabiririmba nabi ntibanshwanira Neko mondaba amanyanganya nzakonsho uzavyumva wose usuza muzukondi abagusaza uzajya ubiyama uko nyene ko mpagaze uzabirica ananana. Wow, it's very good. Bandanya Kumenga ndayibagi bandanya ate naufungaraje acho kizima yaririmbye ngwana monota ujushimira ari umesha ibiri nyuma. I need you to understand if I let you down. Sikutarire poyange uri mwidasha. Kuja gufanika ipimwe
nitanyorohera basi mujane kumujane basi zomariritse murimbe kosho mujane twende ubona ngo hano umunota ujya ushimira yumesha ibiri inyuma. I need you to understand if I let you down. Sukutarire po yange uri mwiza sha. gaje ndabikumbya My darling, trust me. Kuja gufani kipimwe Nitanyorohera nenga chomoga nozomariritse nkubwiye ko ndi umubeya nkakunda umuntu umwe nozomariritse nono komanyanganya shakosho. wagwana yes bakuzi ba TV reka ndagushimire sana. Remember subscribe twari kumwe na TMG twari kumwe n'umwigeme arimba indirimbo za gospel ati ndakunda cyane Alvera Muhimbare. By the way bishobotse tugahura namusako twirimbana indirimbo naze ko message Alvera Muhimbare aho uri hose izogushikira. Reka ndagushimire cyane ndanabashimire bakoze kuduha time bakoze kuza bwa TV ndabakunda cyane. My name is Radio so promoter wose mu gihugu ndabakunda cyane. We love you so much. Merci beaucoup. Thank you so much. asante sana bro. Thank you so much. Thank you too. Yes, we love you. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Ndabakunda cyane. My name is Radio Loy TV. We came. Wow.